Koju će u nedjelju biti ili si bos, ili si hađija i mnogima. Vi ćete odlučiti. Nadam se pametno. Hej! Caj! Hej! Caj! Hej! Caj! Draj! Postoji doma šetke Ramadani. Nije stigodni da razmisliti, a već je bio godinu koji fura prema hrani. Stigla su i prva pisma hodnika, pisao je da je često da hodam holandske bakice i da prodaje porno filmove. Ali se sekiro poludila, a ja sam bio ponosan na njega. Znali si isto kao u pjesmu? Jer moj uraziši. Boga mi zna, tu si bos, tu si hačija, idemo sada još jače. Moj uraziši, starom danima, ili si bos, ili si hačija. Onda mi glasa od njega neki čovjek donese staro 3 bilje maraka. Kaže ovo šalje šetke Ramadani, toliko gleda košta život glavim. Pričali su da je htio da se osamostali, drugi nisu ništa rekli ili nisu znali. Kući gori svijeća pored i kod me